Od Sibira do Balkana, od Dunava do Atosa, od Bajkala do Vardara, zvoni pesma ponoć. Šta je sa srpskim privrednicima? Šta oni čekaju? Jel čekaju da je sva domaća proizvodnja stane? Jel čekaju da ih preplave strane multinacionalne kompanije? Jel čekaju da ih ovim spuštanjem carina ugase i posljednji borbu za domaću robu i za domaću proizvodnju? Kada će se domaći privrednici organizovati, ne mislim pritom na tajkune, koji su se odlično organizovali, nego mislim na prosječnog malog i srednjeg srpskog privrednika koji više ne može da opstane ni sa jednom proizvodnjom u Srbiji, zato što iza sebe nema ni jednu banku, iza sebe nema državu, iza sebe nema zadruge, iza sebe nema ni jedan svoj organizovani vid delovanja koji bi ga zaštitio u kriznim vremenima. Kako da investira, kako da otvori novo radno mesto, kako da uopšte preživi, ako iza njega ne stoji niko, pa ni njegova sopstvena država. Znači, nešto mora radikalno se menja. Ovo što oni rade, to su flasteri. To je zapravo jedan novi ciklus derikoža koji će sada u narednih godinu dana da izvuku poslednji dinar kroz razne namete, takse, poreze, kazne koje će naplaćivati od onih policijskih na putevima, do onih za bus plus, za parking mesto, za komunalne usluge, za bilo šta drugo, samo da bi napunili taj budžet koji je sve prazniji i koji je pred bankrotom. Ali to nije rešenje i to ne može dugo da traje. Mi moramo nešto radikalno da menjamo. Hoćeš da se baviš biznisom, hoćeš da pokreneš neku malu radnjicu zanatsku, hoćeš da pokreneš neku porodičnu firmu, pa moram da ti dam poresku olakšicu godinu dana. Nećeš plaćati porez uopšte godinu dana. Kreni, radi, pokreni, pa kad staneš na noge, onda će država doći da ti naplati porez. A mora da ti da neku šansu, neku nadu, mora da pokrene taj preduzetnički duh u Srbiji. Pa ne očekujemo valjda svi da radimo u državnoj upravi, koja je onako već preopterećena. Pa kako da se pokrene taj preduzetnički duh? Pa evo kako, tih 10.000 evra koje dajemo strancima za otvaranje novog radnog mesta, hajde da im damo svakome ko hoće da se vrati na selo i da se bavi poljoprivredom. Ili onome ko već živi na selu, da bi se još više bavio poljoprivredom, odnosno da bi ostao na selu. 10.000 evra svakom poljoprivrednom domaćinstvu. Bespovratno iz budžeta države Srbije. Ali moraš da ostvariš određene rezultate. Ne možeš dobiješ pare da ih potrošiš u lokalnoj kafani, nego dobiješ poljoprivrednu mehanizaciju savremenu, dobiješ semenski materijal, dobiješ određene agroekonomske savete i dobiješ određenu mini prerađivačku strukturu koja ti je potrebna. Mini hladnjače, mini mlekare, onda realizujemo određene otkupne stanice. Pa pogledajte koliko samo državnih firmi ima koji otkupljuju neke poljoprivredne proizvode. Pa čekajte, imamo škole, imamo vrtiće, imamo vojsku, imamo policiju, imamo ogroman broj državnih firmi. Gde oni kupuju poljoprivredne proizvode? Hajde da ispitamo to. Hajde da napravimo komisiju da vidimo koji su to tenderi, ko pobeđuje na tim tenderima, to uvoznički lobi ili domaći interes. Pa da vidite onda kako će se naći metod otkupa domaćih poljoprivrednih proizvoda, pa neće seljak bacati i prosipati mleko zato što nema ko da ga otkupi. Zato što će se staviti brana uvozničkom lobiju, a otvoriti put za domaću proizvodnju. I to je sva ekonomija. To je sva politika, to je sav ekonomski program Dveri. Sve drugo su prateće propratne mere koje treba da prate da li to sve funkcioniše i da li ide u dobrom pravcu. Ali dok domaći interes ne dođe na prvo mesto, dok se ne zaustavi uvoznički lobi i drugi delovi ujedinjenih monopola na čelu sa bankama, mi nemamo šansi da ostvarimo bilo kakvu domaću proizvodnju. I to valjda treba konačno shvatiti svaki domaći preduzetnik, bilo da je privrednik ili poljoprivrednik. I da se organizuje da dobije svog političkog zastupnika koji bi o ovome govorio u Skupštini Srbije, koji bi ulazio u buduću vladu Srbije da bi taj domaći interes bio interes vlade Srbije. I to je ono što je sama suština novog ekonomskog programa Pokreta Dveri, sa kojim smo došli pred vas večeras, želeći da vam predstavimo da ima nade, da postoji rešenje, da postoji alternativa i Evropskoj uniji i ovim političarima na vlasti u Srbiji. I da Pokret Dveri niko više ne može zaustaviti da dođe na političku scenu Srbije i da postane politički zastupnik svih uvređenih i poniženih Srba i socijalnih grupa našeg stanovništva koje ne mogu da ostvare svoj interes pod ovim režimom.
Dakle, neko mora da izađe u tu Skupštinu Srbije i da ne izlazi iz te Skupštine Srbije dok se tamo ne usvoji zakon koji neće oduzimati trudnici 35% od plate kad ode na trudničko bolovanje. I neću da dozvolim i neću da izađem i napravit ću vam veliki problem. Ako i dalje budete trudnici oduzimali 35% kada ode na trudničko bolovanje, jer ova država vlada bela kuga, jer imamo ispod jednog deteta po bračnom paru, jer imamo toliki procenat razvoda, toliki procenat abortusa, jer imamo ogromne probleme, jer nam je nestalo 400.000 stanovnika za 10 godina, jer ćemo biti manjina u sopstvenoj državi za nekoliko decenija, jer bez stanovništva nema ni bezbednosti, ni ekonomije, ni bilo čega. A šta vi radite? Vi otpuštate mlade žene kad ostanu u drugom stanju, vi oduzimate trudnici 35% od plate. Vi ne primećujete da postoji novi socijalni fenomen koji se zove samohrane porodice. Porodice u kojima nema niko zaposlen. Pa gde je država da interveniše, da napravi privilegovano zapošljavanje za one porodice u kojima nema niko zaposlen? Zato su nam potrebne one državne investicije i strogo kontrolisanog emitovanja novca koji bi išao direktno u infrastrukturu da bi se pokrenulo masovno zapošljavanje. Zato je nama neophodno da se izborimo za svog političkog zastupnika u Skupštini Srbije. Da dobijemo priliku da se sve ove teme konačno kandiduju u Skupštini Srbije kroz zakonske predloge, na velikim medijima i da Srbija dobije nadu da ne mora sve da izgleda ovako kako izgleda poslednje 23 godine. I ne mora. I nije Srbija toliko propala koliko mi mislimo. I ima u Srbiji još čak i para. Samo su te pare nestale kroz javna preduzeća koje se isisavaju u stranačke džepove, kroz razne tendere, isisavaju se u inostranstvo kod stranih firmi koje ovde dolaze da bi iznosile taj profit u inostranstvo. Većina tih stranih firmi posluje sa gubitkom u Srbiji, lažno prikazujući svoje poslovanje i isisavajući kapital iz inostranstva. I niko ih ne pita, izvinite, pa kakvi ste vi to strani investitori kad poslujete sa gubitkom? Kakvi su uslovi rada u vašim stranim firmama? Zašto u stranu firmu nikad ne može da uđe ni ekološka inspekcija, ni inspekcija rada? Zašto tamo nema sindikata? Zašto nikog nema da te zaštiti kao radnika u stranoj firmi? Ko nameće novi zakon o radu? Pa strani investitori. Da bi se izgubila bilo kakva radnička prava i da bi zapravo Srbija definitivno postala kolonija jeftine radne snage stranih multinacionalnih kompanija. Je li to perspektiva u kojoj želimo da živimo? I ko vam o ovome uopšte priča na političkoj sceni Srbije? Kada je ova tema bila tema na nekoj televiziji u Skupštini Srbije, bilo gde i bilo kada? I konačno, da bismo imali socijalnu komponentu ove ekonomske politike Dveri, neophodno je da u ovom teškim kriznim vremenima donesemo zakon o zaštiti prezaduženih porodica. Porodice koje više ne mogu da servisiraju svoje bankarske kredite i svoje dugove za plaćanje komunalnih usluga. Moramo da im omogućimo novi finansijski početak, reprogram svih njihovih dugova i da ne mogu privatni izvršitelji da dolaze i da im oduzimaju imovinu, stanove i osnovno pokućstvo da bi platili neke tamo dugove. Jer su ti ljudi ostali bez posla u onim pljačkaškim privatizacijama za koje do dana današnjih niko nije odgovarao. Jer su ti ljudi ostali bez posla zato što su spustili one carine, uvozili stranu robu, pa je domaći privrednik morao da otpušta radnike. I moramo im dati šansu da bi mogli da rade i žive dostojanstveno svoga rada. Mora ova država u to da investira i mora da nađe šansu na ovoj istočnoj strani sveta, gde, kao što vidite, ima para, za razliku od zapadne strane sveta, na kojoj više nema para. Dakle, na ruskoj, istočnoj strani sveta, na kineskoj strani sveta, ima para. Pa zar nije logično da se okrenemo toj strani sveta da bi eventualno deo tih stranih investicija ovde završio? Jer zapadnih investicija više nema. Dakle, zar ovo sve nije logično? Jeste. Pa zar nije logično onda da ovo ne može da se čuje na velikim medijima? Pa i to je logično. Jer ako bi se ovo čulo na velikim medijima, građani Srbije bi progledali u jednom danu. Rekli bi ljudi, pa ovo je istina. Pa ovo je normalno. Pa ja svo vreme razmišljam, vidim da ovde nešto ne volje. I vidim da me neko kljuca u mozak i da me pravi ludim.
I vidim da ovde više niko se ne zalaže za moj interes, interes moje porodice, mog posla, mog radnika, moje poljoprivrede, mog sela. I da jednostavno je sada na nama, hoćemo li mi da pustimo da i na sledećim izborima oni promešaju karte između sebe i opet naprave kombinaciju koja će nastaviti sistemom ujedinjenih monopola, ili ćemo mi da im pokvarimo te kombinacije i da instaliramo u Skupštinu Srbije svog političkog zastupnika koji će progovoriti u ime svih naših porodica i koji će biti spreman da dočeka trenutak velikih geopolitičkih promena kada ćemo moći u Srbiji da izaberemo sopstvenu vladu bez dogovora sa stranim ambasadom. Za taj trenutak vredi živjeti, za taj trenutak se vredi boriti, jer će taj trenutak biti trenutak ostvarenja domaćeg interesa, koga u ovom trenutku na političkoj sceni Srbije zastupaju isključivo Dveri. I zato sam, dragi prijatelji, u potpunosti uveren da su Dveri budućnost srpske politike, da Dveri dolaze, da nas niko ne može zaustaviti na ovom putu borbe i odbrane domaćih interesa i da je samo pitanje vremena kada ova jedina normalna i logična ekonomska politika mora da pobedi u Srbiji. I zato vas na kraju pozivam, neka ova logika, neka ova politika, neka ova vizija pobedi u Loznici. Podržite povereništvo Dveri u Loznici, uključite se, organizujte, dajte doprinos da to povereništvo jača. Videli ste da je perspektiva Dveri u Loznici velika, da od tih 6 do 8% u ovom gradskom jezgru i kada ojačavamo svoje prisustvo i u seoskim sredinama, garantuje da su Dveri jedno od najvećih političkih iznenađenja sledećih izbora i da na nivou lokalne samouprave možete da dobijete alternativu ovoj vlasti koju gledate 10 godina i koja je dojadila i Bogu i narodu, ali koja se uvek čuva pomoću njihovih mahinacija i kombinacija, pomoću nameštenih izbora, pomoću milionskih izbornih kampanja, otimanja i kupovine glasova, medijske torture i mraka, u kome ne može da se čuje da postoji nešto drugo izuzev njih, koji vladaju 23 godine i koji će vladati i dalje ako se mi ne pobudimo, ako mi ne ustanemo, ako mi ne shvatimo da se mi pitamo i da mi treba da se pitamo u ovoj državi i da mi treba da odlučujemo kojim će putem Srbija dalje da ide. I zato vas pozivam u Lozničko povereništvo, svi ste dobrodošli, ima mesta za svakoga ko je dobronameran i ko nije okrenut samo ličnom interesu, već dobro shvata da bez ostvarenja opšteg dobra ne može biti ličnog interesa nikoga od nas. To je filozofija života srpskog naroda na koju se treba podsjetiti o ovom Samindanu 2014. godine. Zavedaje rodu svoj, niko peva ovu pesmu, zavedaje rodu svoj. Nikad neću da se predam i slobodu branit ću.